ما هولدا لقل دايكو بافي أمارة بآخفن ل روشوان قلك خرابة روشوان يادروني بتايبتكو جنازة كتشاوان نجهشتيوان لو ما نوروز خليلكو كتشا مامي شهيدة بنافي قريلا آمارة ميفانا منه كمالا مامي شهيدة آمارة الفيدر الهوليرا بايتخت هرما كردستاني نج هوليري ميفانا منه نوروز خان سپاس تو میوانا روداویه از آنم کو خماوجی گله کی زیده لسپاس بو ویدر فته بلا سری و سری همو گله کرد ساغبه گلک سپاس نالین خان زور سپاس دکم سپاس بری هر تشتی از دبیجم سرساغی جمالبات شهیدا همیران دخوازم سرساغی جمالبات خور دخوازم سرساغیج مامي خوا و جن ماما خورو تخوازم بله سروان همویان ساغبه خودجی صبرت خدلی و دلوان و دل تف کردان کو ام همیجی به اشیان براستی نوروز خان امارا دکی جان روژا شرده شهید بویا چاوا شهید بویا و چاوا زانی امارا روژا ده ام بیجن و هیوش شهید کد ما چاوزانی نالین مد ویدیو لسر انترنت مدید دماغو لگل 13 سویلان طبعا دوی اخیره دا گشته بله دوی اخیره دا دناف 13 سویلان دا هاتو بود ناف خانیا کی دا بو طبعا اول لشگری سوری دگوتن خود تسلیم بکه باناجی استسلام نبون 13 قنبله آویتن ناوی ماله امارا دوی داری دا شهید کد مجی او ویدیو مدید لسر انترنته طبعا ویدیو دیتا سر ام بیجن سوفته و دبیجن بعربی دبیجن لیک الخنزیره لیکه مش جلوي ناسكر مش امبيجن مش دفوي او ناسكر جبوري مش شكا ناسكر اف فيديويا شخوانه حال السر اكراني روداويا اف فيديويا كو خاتون نوروز بحساوي دكا اف فيديويا كو ودمي وزارتها برگريا سوريا گوتو كو هسده بخوا اف كچو خورت كشتنو پشت جنازه وان شوطاندنه لوي روجي مجوره گوت كو ما پیوندی به اسایش رکریه و انگوتی او یک نراستو دنگ چکداره که عرب جی دردکوه کود بیجه وان بومبا آویتیه وان ایجا نوروز دبیجه کو آمارا دناوا وان 13 کسان دبویه کو دسپیکه بومبا آویتنوان پشت رجی ترم شوتیه یعنی واتا نوروز خان کو ایرو جنازه نگه هشتیه بر دسته وش بر کو ترم شوتیه براستي نالين ام نزان ترمي شوتيه يعني طبعا قلنا او فيديو باجي ما نزان بو امارات شهيد كتي لنا لاني حتى نوكا ام نزان ترمي هاتي شوتاندن لنا تايرو جمره بحثا فيديو كادن ذكر دماس بترد اخرين تاغوتكو دا خوازا تسليم بونه جي كربون بله فيديو قدنش هي لسر ام بيجن ميدياي بلاف بو لشجرين سوري دقوتن ورن خو تسليمي ما بكن وعد به ام نزكي ونابن تشتكي جوار ناكن دنگي كچككي دهات از نزانم به دنگي امارا بو لدنگي سيفيلين لقل امارا بو امارا بتني بو لقل 13 سيفيلان دقوتن ما تصوير نكن صورتها شمر نقرن بشرة او فيديو هات تشاوا دنافوي خاني ده هاتبون بومبا ام بيجن قنبلة آويتون بالمانا وهمو مربون امارا جيد نافوان دابو بله امارا جكانجي و تبلي اساي شبوية امارا 11/3/2025 تفلي وان ببو ام بيجن تقريبا 10 هيفنا تفلي وان ببو بله يعني گرگوش مرهات گوتنجی سه هیوا پرورده دبو
اف شش هيفنا جي لحلبية لطاخة شيخ مقصودة. بله بري كو شهيد ببا چه يعني وصيت كربوج ومالباتي قلت بو تشج مالباتا من ربيجن يا وي تشتج مالباتي را قلت بو وصيت اويا داويد شبو نالين دما قلت و ام بيجن هزن اصائش ببو فيديو كشمرهات قلت بو از برزالق بونا خودشوما تفليوان بوما لمن اگرن اف خواستا کامو بو از بوا سربلند بن از بوا سربلندم ونجي البيشاروج بم سربلند بن گورگوش مرهات گوتن جي خواستا کاوي اخيري جي قلت بو برا دايكا من وبافي من قيمته هفدو زانبن جمرا براين وانا همو براي من وخوشكي من همو راموسن وقيمته هفدو زانبن قول بيشاروج ما هفدو نديت اف قوتنا ويا داويج ومالباتي بو بله بله جاردن سري وصاغبة اف تشيروكا آمارا بو او عندما اسايشكو لشيخ مقصود روجا دهيفي مهيدا جيانا خوش دستا نوروز خان از گلکی سپاسیاتتکم جاردن سري وصاغبة خودي صبريتي خدليوه قالك سباس نالين بس أخوازم تشتكي كرم بيجم بك شهيد نامرن وأمارا ددلي همي كردادا نامرة وإيوك أمارا قالكن كاتن أفي قول شيخ مقصود شهيد كاتنا براين ما خوشكين ما ددلي مدى نامرن وشهيد نامرة وبرخدان جيانا دست خوش گلکی سپاس سروان گوتن انت و مورالي وي بلنجي از گلکی سپاسیاتتکم و جاردن سري وصاغبة و هن هرهبن ريزو سلافجي جبو تف مالباتا آمارا صعب سباس دكم گلک سپاس